Znate što je jedino, kako je nacizam i fašizam, kako su uspjeli? Kako su i Hitler i Mussolini uspjeli napraviti to što su napravili. Ne zato što su oni postojali, nego zato što su kotačići kao vi, kao ova u knjižnici, tisuće policajaca, knjižničara, profesora su bili kotačići i govorili su onu ogavnu rečenicu, samo radim svoj posao. Sramotno. Ako vam kažu sutra hapsite ljude, hoćete li... Istina je, istina. I oni isto radili svoj posao kad su Židovi u peći ubacivali. Nije ih Hitler ubacivao u peć, nego zatvorski čuvar. Ne, to je rečenica kao ubila najviše. Ovo je ideologija stožera. Ideologija stožera, a iza stožera stoji Bill Gates i ekipa. I novac, kapital. Dobri ljudi prestali raditi svoj posao. Mi zaslužujemo puno više od crkavci koje vi znate koja je najveća ironija ovdje? Vi mislite da sve ovo radite, štitite svoj posao i plaću koji vam kao vaš poslodavac isplaćuje. Znate ko vam je poslodavac? Gledate u njega. Ja sam vam poslodavac. On je poslodavac. A ovo je banda koja samo vama isplaćuje plaću. Tako je, oni su privremeno raspolažu s tim novcem. Privremeno raspolažu s tim novcem. Oni nisu povezani. Poznato, vi ste profesori, tako? Jesam. Jeste dali otkaz? Nisam. Zašto bi dao? A zašto ga ne date i nastavite dalje raditi? A zašto bi ja dao otkaz? Mi smo narod, mi ga plaćamo i mi nećemo da on daje otkaz. Daje banda plaću. Nemojte. Banda. Molim. Jeste rekli sad da vam banda daje plaću? To su Onda još uvijek ne kužim. Banda što je Dobro kužim. Još uvijek vam ponavljam, ne daje meni niti Plenković plaću, niti... A tko je država, gospodin? Ma ja sam država, gospođa država. Mi smo država, narod je država. Mi hoćemo da mu dajemo plaću. Narod je država. Vi ste glasali za one koje vam... Pa isto tako ćemo odglasati da njih promijenimo.